Het jy al ooit gewonder hoekom sommige projekte glad verloop terwyl ander struikelblokke teekom? Die geheim lê daarin. Akkurate taakduurberamings. Hulle voorkom vertragings en verseker dat jou projek op koers bly. Kom ons delf in die kuns van skedulering. Akkurate taakduurberamings voorkom vertragings. Behoorlike hulpbrontoewysing verseker taakdoeltreffendheid. Doeltreffende kommunikasie bevorder die nakoming van skedules. Realistiese sperdatum stel haalbare projekdoelwitte. Die identifisering van afhanklikhede help om knelpunte te vermy. Gereelde vorderingsevaluerings hou skedules op koers. Ten slotte, kritieke suksesfaktore lei effektiewe skeduleringspraktyke. Hulle bied 'n padkaart om vertragings te vermy en gehalte te handhaaf. Dankie dat u by ons aangesluit het.